Gospodine Trajković, se govori дека постои одреден договор за Косово до 2025 година за експлоатација на ураниум. Дека сите битки всушност се водат околу Косово и за Косово е токму околу експлоатација или тој договор за експлоатација на ураниум. Има ли некоја вистина? Вие сте човек кој е од Косово, кој бил советник и на Милошевиќ, кој бил еден од лидерите на косовските срби доле. Има ли нешто вистина во тие работи? Има. Косово има jedno veliko nalazište uranijuma. Ono se nalazi između Đakovice i Orahovca, kako da taj otprilike prostor. I tada su Amerikanci tražili još od Đinđićeve vlade da potpišu neki preliminarni ugovor kao o istraživanju tog ležišta. I taj ugovor je potpisan, koliko se ja sećam, do 2028. Počeli su oni tu malo da istražuju, međutim, taj rudnik nikad nije otvaran, zato što smo mi na Fruškoj gori imali rudnik uranijuma koji je radio, bio formiran kao rudnik i tako dalje. Zborуваме за СФРЈ. И Да, Титово говорим, време. да. Значи, во време на Јосип Брз Тито има Тита, два рудника. да. Еден на Фрушка гора, еден I jedan bio na Kosovu dole. Kosovo, I Đakovica. Tito je rekao, ovo, pošto je velikog kapaciteta, ima puno uranijumske rude. Овој што е во Џаковица со поголем капацитет, mnogo veći, nego ovo što je 4 puta nego ovaj kod Fruške gore. 4 пати повеќе. Da. On je rekao, to nemoj da otvaramo, sad da diramo, zato što nemamo gde da potrošimo toliki uranijum, a da izvozimo, pravit ćemo probleme kome da izvozimo sad. Da li da dajemo Amerikancima, da li da dajemo Francuzima, da li da dajemo Rusima. On kaže, bolje ovako mi eksploatišemo taj kod Fruške gore za neke naše potrebe, za Vinču. Vinče i tako. Jeste, tako dalje. Значи, за да нема проблеми со американци или со руси, да немamo na međunarodnom planu. Им го продавал ураниумот. Tačno. Овој рудник е Џаковица не функционира. Ne može, ne eksploatiše. Во време на Тито, значи, не функционира. Се става под мраз. Jeste, ali Amerikanci su imali sve te podatke. Има сателитски Čak снимки, čak nije ni skrivano to da tamo ima veliko nalazište uranijuma i tako dalje. Tito to nije skrivao, ali nije želeo da otvori rudnik. Sad, kad su sve događalo, što se izdogađalo, Jugoslavija, se slučao 5. oktobri, dođe Đinđić na vlast. Pitali su i Miloševića za taj rudnik. Koji ima prašano značenje. Jeste. Pitali su da li može da se dobije da rade ispitne radove, da vide koliko je to, koliki je procenat rude u... Da li se isplaća? Da se isplati eksploatacija. Ги прават ли тие истражување? Им дозволили? Ne, Milošević nije dozvolio,